Hasima ni ingwara mbi cyane kandi inagoye, ariko ku batayizi hariho ibimenyetso biboneka ku muntu ayirwaye, naho ubifatiye ko byonyene bitosha bikwemeza utihenze ngo yayigwaye canke ngo uwo yonye ko yayigwaye, ariko byotera amakenga akomeye yotuma umuntu yegera muganga kugira ngo babishije mu bipimo byabigenewe bashobore kwemeza bati uragwaye Hasima canke ntiyigwaye. Ibyo bimenyetso rero byo gutera amakenga igihe ubyibonye ko canke ubonye ku mugenzi ni nk'ibi bikurikira: umuntu agwaye Hasima akunda kugira inkorora, mbere inkorora ikaze kandi idacika, kuburyo niyo iri kurakorora ubura ibintu uzana bivuye mu mahaha ngo bicire. Inkorora rero nk'iyo uyifise yo gutera amakenga kushobora kuba Hasima. Ariko ikintu kigendana niyo nkorora ahanini usanga umuntu mu gikiriza harapfungana, iyo akarahema kumva no kwinjiza impemu bimugora, kuko imiringoti ishikana impemu duhemye mu mahaha ariyo bita bronche ikoberana ikugarana, bigatuma kwinjiza impemu no kuzisohora bibi ntambamye, ukamengo rero mu gikiriza bahaboshe harugaye. Hanyuma ikindi kimenyetso gikuru kikunze gushika cyane iyo ikirere kiriko kirahindagurika, nk'akarero hatangiye kuza igipfuka nkaho umenga imvura igombigwe, wa mugwayi rero wa Hasima atangwa kugira ibibazo byo gupfungana mu gikiriza, kuko imiringoti y'amahaha imanuka n'impemu mu mahaha bita bronche ica itangura gupfungana, agasigara hema byanka heza gikavyanka, mbere y'ingwara imaze kumugeza ahakomeye akarinda gupfunguka, aruko afashe imiti ifungura iyo miringoti y'amahaha cyane, naho afashe ipompo bakunda guha abagwayi ba Hasima igeze kure kugira ngo ashobore gufunguka. No kuvuga rero ni majambo ivyo ni bimenyetso bikuru biranga umuntu agwaye ingwara ya Hasima. Abagwayi ba Hasima mu rushana no mu cintu bafindika abaco kimwe, biterwa n'urwego umuntu iyo ngwara iri mugejejeko. Mu gihe nkuko nabivuze haba haje igipfuka cerekana ko imvura igombigwe, niho bakunda gukarirwa cyane no kuja mu materi. Mugomba ukinaho ingorane baca bagira nuko hakunda ko hariho ikirere cyanduye cyane, kubera rirya vumbi ritumuka riba ririmo ama microbe menshi, kandi rirya vumbi imugiye mu mazuru akayihema akaja mu matrize, no kuvuga ibimenyetso byo gusinzikazwa n'iyo ngwara bica byiyongera. Kuvuga ntibisaba ko haba hari vumbi ryinshi, nkuko kandi bidasaba yuko haba hari igitutwa gituma amahaha afungana. Burya umubiri w'umuntu bakoresha ijambo rimeze nk'igifaransa twita ngo uriyadapta, no kuvuga umubiri uramenyera akarere umuntu asanzwe yarabaye mu gihe kirekire. Ahubwo ikintu kinyuranye n'ibyo, iyo umuntu agwaye Hasima yamenyereye hariya hakanye niyo za ruguru za Muramvya zahere, hanyuma akamanuka nk'Ibujumbura hashushe, ahubwo niho hacamumerera nabi. Kandi iyo asanzwe amenyereye mu karere k'Ibujumbura hashushe hama akashaza kuba mu karere ka ruguru hakanye, ivyo nivyo ahubwo cyo musindikaza byoroshe. Mugabo iyo yamenyereye Ibujumbura umubiri we urahamenyera akaja mu matrize, no kuvuga akababara agasindikazwa n'iyo ngwara gusa kubera ibihe by'ikirere bihindaguritse, canke agiye nko mu yavumbi umuyaga mwinshi na ruguru. Kandi iyo yamenyereye ruguru kenshi asinzikara iyo agiye mu muyaga mwinshi canke ikirere gihindaguritse, ariko mu bindi bihe umubiri uramenyera hakanye hashushe na hakamenyera hashushe, akaza muri krize nyene kubera ibihe bihindaguritse. Umuntu arashaka kugwara Hasima kubera ibituma bitandukanye, ariko bimwe mu byo bahinga mu by'amagara bamaze gushira habona ni nk'ibi bikurikira: hariho abantu usanga babana n'ibikoko mu mazu, cyangwa usanga akunda kwegera ahantu haba hari ibikoko nk'ubuyabo nk'akarero, ugasanga buba mu nzu, inkwavu ugasanga buba mu nzu. Burya bwoya bwa burya bikoko rero burashobora kuja bukamutumukira bukamuja mu mubiri bukamuja mu mahaha, bugatuma amahaha ashobora gutanga ibintu by'uruziri desecretion bituma amahaha imiringoti ikwiragiza impemu mu mahaha ikoberana, bigatuma atabagihema neza. Hanyuma kandi umuntu arashobora kugwara ingwara ya Hasima bitewe nuko yagwaye ingwara y'amahaha nyene, mugabo ifite ibimenyetso nk'ibya Hasima mugabo idashikira ubukazi bwa Hasima. Iyo ngwara mu gifaransa bayita bronchite asthmatiforme. Iyo rero umuntu yagwaye ingwara bita bronchite hanyuma amahaha akagira ingorane mugabo ntiyivure ngo iyo bronchite ikire, igera ku rwego ko musinzikaza bikana izovyara iyo ngwara bita Hasima. Muti none iyo bronchite yo ishobora kuba yatewe n'iki? Mu byo abahinga berekanye nk'akarorero mu dr yitwa Hans Biehel n'uwitwa Eileen Robinson mu gitabo cyabo yanditse bise Health Power, abo nabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bayerekanye yuko iyo abantu bagize akamenyero ko kwama banywa amata y'inka hamwe n'ibintu yakozwemo, ibyo birashobora kuzobasinzikariza amahaha yabo gushika n'ahazogwara inkorora, bronchite, mbere bikazobashikana no kuri Hasima kubera bitera ama allergie, ibyo twita ama allergie. Rero amata y'inka ari mu bintu bitera ama allergie, ashobora gushikana kuri bronchite mbere n'iyo ngwara ya Hasima, hanyuma akazosanga biramugoye ukuntu ashobora gukira. Nico kimwe n'igihe abantu baba bagwaye iyo ngwara ya bronchite, ifite ibimenyetso byaho gusanga kumwe nababwira ibya Hasima, biva kugira inkorora rimwe na rimwe idacika byoroshe, guhema uhemera nk'aho umengo uhemera mu mubindi, cyane iyo ushize ugutwi kwawe hafi y'igiriza cyane mu mugongo ahatumberanye n'amahaha, usanga umuntu ahita arahema umengo ahemera mu mubindi. Ibyo ni ibimenyetso bya gakondo bwa bronchite cyangwa Hasima, na cyane iyo hageze mw'ijoro nabyo abantu benshi baryama mu byumba biteguye nabi, ibyumba bidasukuye neza, kandi ugasanga inzugi zuga icyumba kiri abantu bararamo hamwe n'amadirisha ahereye mu cyumba, ugasanga byose birugaye birafatiye, n'ubu umuntu akaguma ahema impemu mbi gusa, ugasanga abantu batatu bane mu cyumba bariko barahema za impemu mbi gusa bakora mu mibiri yabo zitandara mu cyumba, hanyuma wowe ukazahemeza umugenzi wawe yasohoye. Icyo gihe usanze rero urwaye ya bronchite cyangwa ya Hasima ica igusinzikaza ikaguma ikura cyane. Ni ukuvuga rero amata
bronchite, biratera indwara ya bronchite cyangwa asima. Ikindi kandi bajya abantu bafite akamyeho kunywa itabi bagikuramo umwotsi uri mu burozi bubi cyane. Nuvuga itabi ry'amoko ari ry'amaseri mace y'amoko atandukanye cyane itabi ry'imbindi cyane bajya bakora ibyo bita umutembeko turuntekere. Nuvuga itabi ry'ibibabi baba barasekuye bakakuramo ifu bashyira mu mbindi cyangwa mu mutembeko cyane nyine iby'ikizungu seri mace. Haba harimo uburozi bubi cyane ku buryo abahinga bemeza yuko haba harimo uburozi bw'amoko arenga 4,000 nukuvuga nk'ibyo bita za nicotine, monoxide de carbone, benzopyrene, nitrosamine n'ibindi byinshi. Ubwo burozi rero iyo bigeze mu mubiri w'umuntu na cyane cyane uburozi bita monoxide de carbone bugasinzikaza amahaha ku rwego rukomeye ku buryo bushobora gutuma n'imiringoti ikwiyagiza imwe mu mahaha ikomantara ikaga umuntu aragihema neza hanyuma akagwara bronchite cyane hasi. Itabi rero mu bya mbere byica amahaha kw'isi. Donc ibintu byose by'impemu mbi zishobora kuboneka mu kirere ari ya myotsi nyene isunika n'umuduga, iyi myotsi ivuye ku itabi mugabo umwotsi w'itabi niwo wa mbere ku isi mu kwica amahaha kuko nizo mpemu zambiye zishobora kuboneka hano ku inosi itabi. Hakaba n'abajya bakora mu mamashini asya ibintu by'amafu, imyumbati, ibigori, ugasanga bariko barahema impemu mbi zanduye akirirwa mw'ibyo akirirwa mw'ibyo mbere bakaca baza kwiresha bavuye ku kazi bakaca baza kunywa amata ngo ajya amata yaca kura bya bintu byagiye mu mahaha kugira ngo buryo bwo kwihenda ahubwo uri kurongereza ingorane bijya navyo birica amahaha cyane mbere bagasanga abantu baragwaye ibyo bigwara nyine bya bronchite ntasima batavuye byazana rero bajya abantu bagenda bafite imituka mu by'ukuri uretse gusa ko baba bari kwegera kugwa mu masanganya yoroshe cyane mu gukurikira ibyo miduga birica n'amahaha yabo ko baba bariko barahema impemu zanduye cyane gose. Nico kimwe kandi n'abantu bakorera bibanza baba bariko baratumura intumo nk'akarorero ugasanga nk'abajya bubaka bamanyagura amatafari mugo ugasanga impemu zivuye mu harya vumbi ziriko ziramuja mu mahaha mu mazuru kandi atakintu yakingirije ku munwa cyangwa ku mazuru bijya navyo birica amahaha cyane. Bajya bakora ku mashini cy'umuceri mu bintu byose bibaho bitumuka bigatuma ikirere kirimo impemu bariko barahema kiba cyanduye. Ivyo iyo bigeze mu mubiri w'umuntu amahaha ego nivyo mu mahaha turafite abasirikare batugwanira turafite abasirikare benshi amamiliyoni n'amamiliyoni y'abasirikare batugwanira amahaha bita macrophage mugabo uko umuntu agwiza ibintu byanduza amahaha by'umurengera niko n'abasirikare bita macrophage barengerwa maze ubushobozi bafite bwo guhingura ibintu bituma bihindura ubusa bwabo buriko burinjira mu mahaha biciye mu duhema bukarengerwa hanyuma ugasanga umuntu arwaye indwara z'amahaha zitandukanye hari n'izo za bronchite n'izo za asima. Umuntu atarayandura ikintu yokora ngo yikingire ubwa mbere nuko twabonye ko hari bituma ibyo bituma rero ategeza kubifata nkama akabyitwararika kugira ngo ibituma byose ashobora kwikingira kandi bikaba byoshoboka agerageza kuzigiza hirya no kuzigirwa kure. Aha kuvuga ko kunywa itabi ntibyumvikana mbere igituma abantu usanga bari kanigana n'akamenyero ko kunywa itabi kandi itabi nta vitamine yinjiza mu mubiri, nta sukari yinjiza mu mubiri, nta ingufu n'inkomere, nta ndemamubiri yinjiza mu mubiri, nta byunyunyu yinjiza mu mubiri, nta binure yinjiza mu mubiri, n'uburozi gusa uburozi gusa atakina kimwe uza gufasha mu mubiri. Yego nibyo guhera itabi wararinyoye n'intambara kuri bamwe basaba basengesha komeye mbere no kwisonzesha bitajama ariko ku rundi ruhande bisaba na discipline kuko imyimenyerezo yo kwitegeka kugira ngo umuntu ashobore kubyibuza mbere no kwihereza ibintu bimwe dushobora kwihereza bigakura uburozi bw'itabi mu mubiri umubuza ubushobozi bwo kwitegeka. Icyo gihe rero itabi kabisa biba mu bya mbere bikomeye byo kwigirwa kandi niko ndavuga bajya barinywa niko ndavuga n'abajya barinywera ko bandi kuko hari ibintu bita tabagisme passif no kuvuga ni kunywa itabi atari wewe wagihere mugabo uwo wigize umwotsi uri mu kirere cyanduye kubera yuko aho uri bariko barahanywera itabi. Dr. Pablo nawe mu cyaro cyanditse cy'igitangaza yise Kokerabi mbere no kubagikeneye bashaka kukironga ngahi Bujumbura ubu yaradusesitsemo n'icyo gitabo yavuze yuko umwotsi w'itabi arizo mpemu bishoboka kuboneka ku inosi zambiye gusumba izindi. Uyu uri mu cyumba bariko baranywera mu itabi na cyane kikaba cugaye nuvuga uwo muntu wese ahari ni nkaho ari karagosomera itabi nawe ubwiyo nuvuga n'ibyo bintu bita tabagisme passif n'ishyamwe mpuzamakungu gitamagara abantu ku isi byasanze yuko abantu banywa itabi mu bwo buryo barinywereye ko bariko barinywa bibagiriye kwingaruka zimwe niza bariko barayinywa wenyine ari we yagihereje no guhunga itabi mu kurinyo no guhunga ibibanza bariko baranywerera amaje bituma ubona n'amareta ku isi ubu yafashe ingingo z'uko kizira ikaziriza kunywera itabi ahantu abantu bakoraniye barenze umwe n'abantu baje kwiyonoresha inzoga mu ngare birabujije yuko mu ngare bahanywera itabi kubyo kwikingira twabonye ko hari ibisima byinshi birenze itabi n'abantu bakorera bya mashini bimwe bihura umuceri bihura umwumbati ibindi ugasanga bariko barinjiza impemu zanduye. Ni byiza yuko bajya abantu bene amashini barondera ibintu byahinguwe bisanzwe bizwi bashobora gushyira ku mazuru bagashira ku munwa kugira ngo byo bintu bitumuka byose ndiherere mu mazuru umuntu abihema arungika mu mahaha yiwe umwuko buryo bari karagerageza kwikingira. Hanyuma kandi ni byiza no mu ngo zacu tugahema impemu zisukuye si byiza kurara mu cyumba cyugaye inzugi n'amadirisha igihe cyose inzugi n'amadirisha ziba zugaye duhema impemu zanduye kuko impemu zanduye zitagikenewe mu mubiri iyo ziko zirasohoka ibyo twita gas carbonique hama zigashira mu cyumba twiyugaranye cyo tuguma duhema za mpemu. Icyo gihe rero amahaha yacu arononekara agatakaza ubushobozi bwo gukora neza. Igihe turiko turahema impemu zanduye zivuye mu itabi bariko barawe zivuye wa muyaga wanduye duhema ahantu bariko barakora ibintu by'ivumbi bitumuka cyane intumo nyine yivo cyo bituma amahaha yacu ataba gifite ubushobozi bwo guhangana n'ibyo bigeragezo ahura navyo. Kuvuga rero ibyo navyo umuntu yobica kuri igihe cyose bishoboka. N'abajeje amagara y'abantu bama babihimirije n'amakosa akomeye cyane
gufata ibikoko kandi bitagira isuku nk'abantu ukaca ubitunga mu nzu yawe. Mu bisanzwe impene, inka, intama, inkwavu n'ibindi bikoko byose abantu batunga bikwiye gutegurirwa inzu yabyo bibamwo ukwabyo, kandi n'igihe babitunze muri ayo mazu yabyo bakahagirira isuku. Ntusange inka impene iguma igangirira hahandi ugasanga isi yaganzemwo birajagajaga, hanyuma ugasanga ibyo bintu bijagajaga inka yagumye igangiriramwo bimaze indwi zibiri ukwezi, ugasanga umengo erega nabyo bikoko navyo birakeneye kugirirwa isuku, kandi navyo birakeneye amagara meza. Tubaye turareka yuko bibaye mu nzu navyo byanduza mu nzu biteza indwara abantu, navyo nyine birakeneye kugirirwa amagara meza. Imana ntiyabiremeye gusinkazwa n'abantu kubera babifashe nabi. Rero abantu ntibotunga ibikoko mu nzu, ahubwo bovyubakira ibibanza byavyo, navyo nyine ibibanza bigafatwa neza kugira ngo ibyo bikoko ntibyegere abantu, hanyuma bigire amagara meza kandi ntibije kwanduza abantu. Ako niko kamuntu utanga kubijanye n'abatunzi ibikoko mu mazu. Mu bushakashatsi tumaze mu myaka 18 tukaba twarabugeragereje no ku bantu tukabona ingaruka zabo. Turamaze kuvumbura yuko hariho umuti ukaze cyane kandi utagira ingaruka mbi ku murwayi wa hasima, kandi abawukoresheje bose bakatwemeza yuko bahagaritse ipompo n'imiti yose bahora bafata ku ndwara ya hasima, kandi bamwe muri bo bamaze imyaka n'imyaka atakibazo cya hasima bagifise. Uwo nawo ukaba ugizwe n'ibi bikurikira: ugizwe n'ikiro kimwe cy'isukari yo mu mahinguriro, na cyane cyane isukari isa n'ingina twita sucre roux iramutse ibonetse, ariko itabonetse wakoresha ibonetse, ikagirwa n'ikiro kimwe cy'itunguru gitukura oignon rouge, indimu 5 nini ikamaze iminsi zisoromwe, hamwe n'intete 40 za tungurusumu ibyo kwita gushe d'ail. Iri kiro n'igice ry'amazi. Uwo muti bawutegura gute? Fata icyo kiro kimwe cy'isukari ugisire mu gasafuriya, hanyuma utereke ku ziko atakintu na kimwe kindi wongeyemo naho yoba amazi, hanyuma ucanire ya sukari ikishonga yose igacika nk'amazi. Tuvuze ko ikama irashonga igacika nk'amazi kubera umuriro. Icyo gihe utufata ya bitunguru wakataguye, za ndimu wazikataguye n'amashusho yazo, hanyuma na za tungurusumu wazisekuye zikanoga neza, byose ukashubishira na ya sukari yashongeye ku ziko, hanyuma ukacushiramwo bya litiro n'igice ry'amazi. Ibyo byose ukacupfundikira ugateka bikabira, hanyuma bikamara nk'iminota 30 biriko birabiragira ku ziko. Utubikura ku ziko, hanyuma ukacuvangura bya bindi bakatubwira nari basekura ukabikuramo udakanye cyane, hanyuma ukabita. Ayo mazi uronse rero twita decoction umaze kuminina, utiyashiramo ibiyiko 12 by'ubuki, hanyuma byose uheje kubivanga ukacushiramwo nko mu icupa cyangwa mu kabido gapfundikirwa neza kandi katabonerana, hanyuma ukacitangura kunywa ibiyiko 4 bijya binini barisha kuyehe asup buri saha kuva mu gatondo gushika ku mugoroba. Byose bana riko ku munsi wowe wihereza nk'inshuro 12 igihe wowe ufise umwanya. Ukufata muke kugwa rugero ariko inshuro nyinshi ku munsi nubwo buryo tuvuze niko ukira byoroshe n'ingoga iyo ndwara ya hasima. Rero hari ibintu byo kwitondera mu gihe woba udafise frigo. Ubwo rugero rwa kimwe cyose muri byo tuvuze uvanga, uhereye ku ndimu, ibitungurusumu, ibitunguru by'amagoma, amazi, ubuki n'ibindi, ucubigaburamwo kabiri ugakoresha igice cyabyo kugira wa muti uzomara igihe kirekire uruze kunywa wagashe wononekaye wapfuye. Ariko ufite frigo naho byo mari iminsi 2 cyangwa 3 ntubyononekara nta ngorane, wewe wirinda gusa kunywa bikonje ibyo ugomba kwihereza. Hari bihe rero kizira gukoresha bimwe mu bigize uyu muti. Ibyo bihe n'ibihe bikurikira ibyo twita contre indication. Indimu kirazira kuyishira mu uwo muti mu gihe urwaye indwara y'umushishi kirangwa no gusha mu mushishito ibyo twita gastrite. Tungurusumu kirazira kuyishiramwo mu gihe uba wibungenze cyane uri mu bihe byose bituma uva amaraso, nk'akarorero umwigeme cyangwa umugore ari mu butinyanza igihe wakomeretse mu buryo bwose ukaba uva amaraso cyangwa uri kurava umwuna, wogira bya bindi byose ukuyemo ibitunguru byasumye. Isukari kirazira kuyishyiramo urwaye indwara ya diyabete. Isukari cyo kimwe n'igihe urwaye indwara y'umushishi kirangwa no gusha mu mushishito, isukari wakiyikuramo. Uyu muti none uza kugufasha gute mu majambo avunaguye? Mu bitunguru byasumye haba hari n'ibintu abahinga batoye bita arisine, mu gihe mu bitunguru bitukura haba hari n'ibintu bita quercétine n'ibindi tutadondaguye. Ibyo bikomeza abasirikare bagwanira umubiri mu kongereza mu mubiri ibintu bita cytokine, hama abasirikare bagakomera bagahangana n'ibyateye ubwandu bwanduza amahaha, les infections, mbere bigatuma n'igihe umubiri uba warahuganiwe, amahaha yarahuganiwe, ibyo twita allergie, bica bihagarara intambwe ku yindi gusa naho bibera. Kandi igihe amahaha mu miringoti yayo haba hari ibyabaye mu bimeze nk'ubushe, inflammation, ariko byatumye twakuringoti twanje mu mahare branche dusigara dutanga utuzi dukorera amahaha mucus, ibyo nabyo bigenda bigabanuka bihera. Hanyuma kandi mu ndimu haba harimo ibintu twita les flavonoïdes, nabyo bikora nk'izo arisine na quercétine byo mu bitungurusumu hamwe no mu bitunguru. Ubuki nabwo hamwe n'isukari bituma haba bronchodilatation.
twakiringoti tujyana mu mahanga twarakoberanye dutuma imiringoti yaguka impemu zigasohoka kandi zikinjira byoroshe gusumba uko byari biri hanyuma kandi n'inkorora umugore wa hatima barakorora idacibwe agagucika agakora bivamwo hanyuma iyo uwo muti ukoresheje mu kiringo hagati y'ukwezi n'amezi 3 bivana n'urwego yari muzinzikaje ko n'igihe ayimaranye état de chronicité ibipimo byo kwa muganga hamwe n'uko uwo murwayi ubwiwe yiyumva bizomwereka ngo waramaze gukira neza indwara ya hasima nta miti y'ikizungu nta pombo nta n'imiti kaba ugikeneye uwo rero n'umuti w'igitangaza abantu bagomba gufata neza agomba kuwukoresha bawitondera ariko bagukoze uko twabivuze bakirinda kuwukoresha mu gihe twabujije kubikoresha kandi bakakoresha n'icyo kiringo cyose twavuze atari kumva gusa ngo ndorohewe ngikorera bya nkanda ry'amanahema umuntu agatanga kuzarawuhera ntabwo umengo yamaze gukira kandi atarakira neza mubyumve neza uhagarika aruka kakano na kamwe ucumba kagikacira mu mubiri wawe kandi ukakibanza kujya kwipimisha kwa muganga mu gihe wumvise ukiyemera ngo nakize kugira ngo muganga agupime cya gipimo yari agupimye akabona ko gwaye hasima hanyuma wenyine atende guti waramaze gukira niho honyine wocu uhagarika karaho ubanye ufata naho byo gusaba kuwufata amezi 3 nta mananiza arimwo kuko hasima wari wimaranye n'imyaka 5 18 naho nyine wari warabyemeye amezi 3 yo kunanira siyo yo kugora igihe ari umwana afise hagati y'imyaka 3 hamwe n'imyaka 8 yofata igice cy'urugero rw'umuntu akuze bisigoye namba uwe yateguye ku munsi yari yagize ibitunguru 2 n'igice cyangwa 3 umwana afata urugero akarugabura mu kabiri namba umuntu akuze yafashe indimu 3 umwana ni indimu 1 n'igice namba umuntu akuze yari yagize inusu kilo y'isukari ariko ndavuga ko nabwo bakagira kigo no kuvuga umwana akagira irobo namba umuntu akuze yari yagize kilo 1 ihakwa gukwira y'amazi no kuvuga ko umwana akagira inusu 2 kilo gutyo igice cy'urugero rw'umuntu akuze kubana rero bari munsi y'urugero rw'imyaka 3 ibyo byose aba ubwitonzi bukomeye na cyane cyane babifashijwe n'umuhinga abizobereyemo mugabo nabo urugero rwabo burashoboka aha tuvuze urugero rw'umwana ari hagati y'imyaka 3 n'imyaka 8 kuva ku myaka 9 rero kubuga gusa ku muntu akuze ashaje